Dobrodošli u novu epizodu kviza na slovo. I danas je pred nama 20 pitanja. Da li ćete pogoditi sve pojmove na slovo P? Ona je otvorila kutiju iz koje su izašla sva zla. Pandora. Poznati su učenici Hogwarts škole, Granger, Weasley. Potter. Književna krađa, prepisivanje iz tuđih dela, nedopušteno prisvajanje tuđe duhovne svojine. Plagijat. U francuskom horor akcionom filmu iz 2001. je sa vukovima. Pakt. Optički aparat pomoću kojeg se može motriti vidik iznad vode. Periskop. Popularna ženska frizura, ravno sečena kosa do brade. Paž. Najpoznatiji je po svojoj teoremi. Pitagora. Učestvovao je u suđenju Isusu Hristu i ceremonijalno oprao ruke. Pilat. Gradsko naselje poznato po tvrđavi koje od Novog Sada deli reka Dunav. Petrovaradin. Poznati film Arnolda Schwarzeneggera iz 1987. godine. Predator. Svojevoljno uzdržavanje od hrane ili pića u određenom vremenskom periodu. Post. Kazneni udarac u fudbalskoj utakmici. Penal. Najveća vizuelna platforma i mesto za deljenje i čuvanje slika i video snimaka. Pinterest. Čekala je Odiseja 20 godina. Penelopa. Sintetski materijal široke primene, poznat kao ekstreman zagađivač planete. Plastika. Krilati konj u grčkoj mitologiji. Pegaz. Velika grupa ostrva u središnji delu Tihog okeana. Polinezija. Celokupan kolektiv neke ustanove ili preduzeća. Personal. Imala je svoje carstvo, a danas je poznata po tepisima i mačkama.
Persija. Zlatni grad. Vidimo se uskoro u novim kvizovima. Hvala što pratite naš kanal.